ndetike gotanga okwegena buna Yesu achete gototolia ng'aye buku amang'ana maya amasasa ye nanyale konda gochika kwaye eiro wanjani goikomo elio. Mara ya mwisho tulijifunza juu ya the purpose of creation, sababu ya uumbaji. Tukapata ya kwamba sababu ya uumbaji number 1, to reveal God's glory, kuonyesha utukufu wa nani? Omatonya moiko ira niliona mbuga terereti egari emera ekogenda airport nkoira neke guzinja be ngora. Okay, another purpose tukapata ya kwamba to populate the world. Tukaelewana ya kwamba Mungu alituweka katika ardhi ili tuweze kuichasa. Na kuna bahati ya watu ambao hawajapalikiwa ama hawajafanikiwa kupata watoto. Unajua matowazi ni aina 3. Kuna wale walijifanya sababu ya Injili, wengine wakajifanya sababu ya urembo, wengine wakafanywa, wengine Mungu akawasuia. 19 verse 12 Matthew. Kwa basi ukiwa ni mmoja wao, wewe ndio unajua shida yako ilitokea wapi. Hivyo basi tukasoma ya kwamba mwanaume ataacha wazazi waambatane na nani? Na mkewe. Na ile hali wengi wao hawawaachi hao wazazi, sababu unakuta mwanaume mzima lazima akule kwa jikoni ya mama yake ndio akuje kwa nyumba yake. Bibi yake anapomsubiri akiweka chakula juu ya meza, akiingia anamwambia tayari nimefanya nini? Wewe endelea kushiba kutoka kwa jikoni ya mama yako, siku moja utashuhudia harusi bila pasta. Yes. Leo tutaangalia the significance of creation. Significance hiyo ni kumaanisha nini? Umuhimu, maana umuhimu. Sasa significance ni sababu gani Mungu akaumba ulimwengu? There are several fundamental biblical concepts and implications rooted in the doctrine of creation. The antidote of idolatry. Significance of creation number 1, the antidote of idolatry. Antidote sasa ni prevention of something which is harmful. Antidote. Pronunciation ya jitomboli. Ayetikanga tole igo you pick sense you live nani sense we go ahead. Bono ekaro koligereria antidote no gotanga egente kebe. So antidote of idolatry. God's creation distinguishes him from all other gods. To distinguish is to differentiate. Basongo ndoramo bali ba English literature. Distinguish, in between, to differentiate. Kutofautisha, kuweka tofauti kati ya mtu mmoja na mwingine. Yani watana na gatio monto ya monoyo. Ninkige watana na chibarongo. Oyo moga bwata maisa manene, oyo nda bwata maisa make. Yo manakige ko ngatana nera na manyango yo barongo, na manyano yo no tuoma, bagina nto iwana ini. Hivyo basi ni nini itakufanya uwe na tofauti kati ya Mungu muumbaji na miungu mingine? Sasa hiyo ndio significance of creation. Hivyo basi unaposoma kitabu cha Isaiah 40 verse 18 to 26. Isaiah
40 verse 18 to 26, mwandishi anatuambia ya kwamba we shall worship the God who made us, not the gods we have made. Tunafaa tumwabudu Mungu yule ambaye alituumba, sio ile miungu ambayo tumeitengeneza. Miungu ilitengenezwa lini? Wakati Waisraeli walikuwa wanatoka Misri wakielekea Kanaani. Walipofika Mount Horeb, Musa akaendea sheria 10 za Mwenyezi Mungu. Akiwa huko wakasemezana, wakasema kwamba hatujui ni nini imetendeka kule. Wakamkujia Aaron, wakamwambia kwa vile hatujui ni nini inaendelea, sasa tutengenezee miungu tuwe tunaiabudu, na tutasema hii miungu sasa ndio ilitutoa Misri. Aaron akawaambia, waambie wake zenu pamoja na watoto wenu, wavulana na wasichana, wavue vile vitu vya uzuri vyote walitoka nao Misri, ili tuunde tutengeneze. Nindi Nyasaye chia chagete korosigwa. Nyasaye arosigwe keraba Misraeli bakonga, aba Israeli bakonganya koru Misiri, bakogenda Kanaani, bago ikeye tunu Horeb. Musa akagenda kuya majiko, gakaro amatuke 40 manena ko mwamajikali ikire. Aba Israeli bagatanga hapana, ntora manye kiabero mumuroyo. Aro litoroserie kende toko na gosasima. Nande kina kitora atebe kiatonganye tikuru Misiri. Erinde eliaro ni agatebya abasachaba, tebya bakungu baino barusie bintu bechaberete. Bakungu bakarusie bintu bechaberete. Erinde aro ni akabimordi. Mordi gonga kiba. Akabioma. Akabinyititora, konyititora aronga kiba. Kuyeyusha. Akabomba emori buroko soma maliko akabaroserie emori yeye. Abaisraeli bakaanza kuonjokana bono nkobenda benda bali kiara baroseri gwe Nyasaye. Erinde Joshua akabakare goja na Musa bakanyora neri benda bali bagateba ninga boli itayimonto okure abuna abantu bali buya bakore ibintu byabo bagochigocha bakanyora nemori ero bakona kuonjokana. Musa akatinira majikonse. Iyo inare sababu ya garata Musa akatinira majikonse. Ende katinira majikonse nande Nyasaye akamatenga nande bacha nande ninta. Yo basi vitu vya uzuri vilifanya Waisraeli wakafanya dhambi wakiwa Mount Horeb, maana walivua wakatengenezewa miungu. Sasa kutokana na uumbaji tunafaa tumwabudu Mungu aliyetuumba sisi, lakini sio miungu. Na nilikuja kuundua ya kwamba Waadventista hatujui miungu ni nini. Miungu ni kile kitu kimechukua nafasi ya Mungu completely kwa maisha yako. Ano mongino bwatendeli na atasaba marogoba endeli teyo igoroche endeli yeye ne irete libagalia Nyasaye gosete irete omongino ndo bwataba murabali ikire na kororo gwikanga igo bakobolinga mugamo ikiriema oroche na atasaba marogoba mochando noro ige Nyasaye negento kerikeire telibagalia Nyasaye ore moyo aliye sorengerereti omuntu orengerereti abanyanabi akarengereria abantu bonsi bali arengerereti baramokonye einere Nyasaye gusasima ngaba Israeli bakarengereria ngemori yeye intunero turatebe yatoretire igori libare kwemurunganeri Musa lirimbosa. Nanda Abaisraeli Nyasaye gakoba kulero batebinga bamosasime Nyasaye oyo otongete igoro narari nonyane kerogo soma machika Nyasaye 10 lichiko number 1 ngakiri gateba Exodus 20 verse 1 no amangana yali amangana yebintu bya Abaisraeli banganyete na bikoru Misiri bare kuja korosie emori ga bagosasima. Exodus 32 verse 1 no gosoma Exodus no konganya 32 verse 1 wona keroko nyoru muntu mukuku mu Adventista go ijane ne kiresi goti agoja kabisa nganga bonona achira oyo ndo manyakobeka kabendera koboko oyo ndo kora gusenga ki babinto naye no sire irigaki
ekiagero iso gosoma 33 verse 3 to 6 Exodus iyo ekero Musa abaerezete buna Nyasaye akwanire igoro y'ebinto bichaberete bakarusi bakatuguta ngayani mwadiventiza nabo kumukurira kwamwaereza gwakura ng'arakiri nande kwanyora oorokire gocha nene kiresi oorokire n'ebinto by'amato oorokire n'ebinto by'ekimioro ng'omaete my dress my what omaete lakini yosaregete anya Abaisraeli bakumetinga nakigose Musa ateba ya torusiri alio. If you want to confirm unasoma 33 verse 3 to 6 Exodus. Nyana renge etopic ya dressing kango na kuorokia abantu bagu etona aseba gwente gosoa. Iyo basi number 2, the significance of creation. Kwanza kabla sijaenda number 2, Waisraeli wengine wakaenda msituni wakakata mti wakatengeneza miungu. 10 verse 1 to 5 Jeremiah. Na Mungu anawahakikishia ya kwamba hiyo miungu mnatengeneza hata mkiabudu hata mkiomba haitawasaidia. Ndio itakuwa na jicho na macho, itakuwa na midomo, itakuwa na miguu, lakini haitatembea. Abaisraeli kumbe nkare bachiete hata handcraft ase etopiki ekoroku carving ya renge hata handcraft ata handcraft ase carving ya renge omonto ako chonga omote bakorokie gento gete omonto chonga a soft stone orosi omogaka okaransete bori omogaka buge nchara nonyena yekero kuri gwatanga gakio yara no mogaka pi lakini omogaka oyo omobona omogaka nkioko koransa omogaka oringo kwanale bona Abaisraeli kumbe nkare bachieta ata handcraft. Biblia batebanga omorosi omong'aini akagenda linani akabutora omote akarenta akatumia nyundo n'omusumali erinde eria karosia akarosia egento abantu bakoranga ebori no togwente gosasima igo atanda kiravuti igoro yachagete gosenkare erinde Nyasaye baene keringa ki atanda kiravuti eye gwakorire goko morangeri tagoitaba amato nakorete ngaki naende goko mosaba agokonya takogokonya ekiagera omoika tokoreti ngaki turime yaye igeme koneye iga Abaisraeli bayechagete kare lakini bari kona kurira musanga inki Nyasaye torusereti Misiri aje gotoitera imbaro ojinga Nyasaye baruseti Misiri nere bebire barentire chimori nonya naya nanje nabato mugebete Nyasaye tokona gokora kore ebinto bigocherera eri ario nyato maeti korendesa bato igono mugebete Nyasaye gosoto mugebeti yo mugebete. Okay, number 2, the foundation of true worship. Abono tokonyora ogosasima wekene 95 verse 6 Psalms 95 verse 6 Psalms. Biblia yasema hivi katika Swahili. Yes. Njooni tuabudu tusujudu. Yes. Tupige magoti mbele za Bwana aliyetuumba. Yes. Kuna baadhi ya familia watoto hawajui ya kwamba tunafaa kupiga magoti. Wao wanajua tusimame tuombe. Yaani wao wanajua hivyo tu sababu hawajafundishwa. Na ndio maana hata tukiwa kanisani kutoka pulpit tukiambiwa kwamba tuweke magoti chini tuombe, unapata mwingine anakaa. Lakini wacha MP area ache hapa aseme ya kwamba wamama sangwe na vigeregere, mama atasimama even 2 hours atalikorosa agotene na bori akoiriria atagote angomonto naye kino wamatenga weka marunse ome atanga njoma titimbu ati marungo kumba tuarebite getekera kimuno gekumaka kyabutokira. Number 3, significance of creation, the Sabbath, a memorial of creation. Every Sabbath day is a reminder that we are creatures of His making. Kila siku ya Sabato inakukumbusha ya kwamba wewe ni kiumbe cha Mwenyezi Mungu. Kila litukolie Sabato munabuga kiga waligo kuinyolinga enege tongu kia Nyasaye. Sabato ni siku ya furaha, ni siku
furaha, Sabato ni siku ya furaha, napenda Sabato. Iko. Number 4, marriage. A divine institution. The creation week concludes with God's creation of man and woman, the founding of marriage between male and female. In establishing marriage as a divine institution, God intended this sacred union between two individuals to be indissoluble. Yaani wakati unaangalia uzuri wa uumbaji ni ndoa. Wakati tulikuwa kwa wazazi wadogo, Bible balibo muobo, tuligundua ya kwamba marriage is very, yes, no matter what happens in the marriage, it is very good. Haijalishi ni changamoto za aina gani tunapitia katika ndoa, lakini Mungu anasema ya kwamba ndoa ni nzuri. Okay, the basis for true self-worth. We were made in God's image. This leaves no room for a low esteem of ourselves or others. The basis for true self-worth. Omonte bekereri igori. Ebekereri igori. Ekera abande bakuyiriri igori yao ayetebanga abuni numwe iyereria incheria ne ogori kare igoro ekiagera nonya kondo chentongire matakatagaiga na bombuye kaino yo ntongete aserieta ria Yesu nonya ne kero kurigiri omonto gwa kuminga ki akingo tongete muno oyu oro ngaki emiyoro yatambe yaiga manya oyo gochaya no ori omotongete. This leaves no room for a low esteem of ourselves or others. Yani ekengeri kogera omonte korera rigoriri tayo nakirina abateberi ngabakungu bamuamu takona koligia maguta ringane eri mabwebete amaguta yokonya koligio balire iyoko balira lakini gogo akwa sogosonu togosoneka. Haya mafuta ambayo unatafuta ya kwamba na wewe uweze kutabasamu kiasi, Mungu alijua ni kwa sababu gani akakuumba mweusi. Lakini ikiwa unataka kujirembeza, kumbuka ya kwamba wakati utaumia mahali unafaa ushonwe, hakuna njia wapasuaji watakusaidia. Abande akomere ntetere komurigireti kwa kakanege sukari kumbe no muntu ore moyo ayemere ntetere ubalire kobano ringana likorambura goko balira ekiagera oyo konywamete na baroje buna kwa mwamete agakonywa mumu muamu ekero kwa balirire. So what omaete buno ko baliro gokora inyora bana kerora kaneli guko barut no soneka no sonu usi togo kamuka iyote ekiagera lirio munogo sonu gwa koliruga lisankuri yao igolinga bukate ntobu ayoroja karo koliye gento gya onchoro mubiri yani iroka bange na bali bamenyeta ase dai agina bali bamenyeta ase dai yani ojikoligera lyo bosio kingi kinjiria ojikoligera lyo motu okuminga ke omate nkora akuminde iroka bana kwaya okonyora bareke goliye kemo yani anakwaya bango bareke goliye kemo bakingerete tukiere ngaine ande bareke goliye kemo mokotuta kora tingaki dese que yo madari ko soma maliko 20 verse 29 Methali ye danga chimbuche chonya chigo cha senjera yekene nkibono kialengo libaga chimbuche chirasa banta bagatu lero na basaebe yagete ko sengento kiekerabu boro ko yomosa abugate chimbuche motu miaka ye chimbuche tara korangaki. Lakini na wewe unajidanganya. Omate ngoja kopimwa nya kitali yote bikunge kansa kete nera. Ko bano tianda aboli. Edae yogue aka. Eta evaporate. Ogo evaporate konga. Eta iruruka. Nga yoko rangia kogenda. Ayaga soa. Aya abuge chande tebosa. Tika chimbuche chimere. Ojimutaka soa meki chimbuche nkonya abanyambuche batike chimbuche jijije. Inasema hivi 20 verse 29. fahari
chinguru nacho chire obonene bwa bamura chinguru nachi chire obonene bwa bamura ekero ogosoma nyomenda isate ibungo bitatu egoteba ng'a nguru chia bamura nchogu egwati mbara osomana tari bagoteba arafu korende chimbuche nigo chire obwari bwa abantu abagosi. Yes, obwari yari omonto okororekana sumati ng'emiaka yao bono telimu n'abanto bakagerete bono muno okonyagwa esinini chingaki kware koegwekero bono tori koegwekiara bakorigereria omotu barigereria akanda agasinini gese eng'encho chiachakire gocha eyemo kiabakao inyambu chiekerogo karatigo inomoke. Okay, soma Kiswahili. Swahili yasema fahari ya vijana ni nguvu zao, Alafu na uzuri wa wazee ni kichwa chenye mvi. Sasa uzuri wa wazee ni kichwa chenye mvi, na hiyo mvi lazima ije kwa njia ya haki, sio ile ya kupaka rangi. Chimbuche chiko ikachiji cha senjera yoboronge 16 verse 31 Proverbs. Araba yomo subati omazini bwe yakire dae ndabu bono o kanga nomo gotu aminto ga kienseye 16 verse 31. Chimbuche chire asomotwe negutwa yobonene eyo. Yes, nigo ekonyorekana ase enchera yoboronge ekonyorekana ase enchera yoboronge, yani chigocha ase enchera yoboronge igona nenchire chitari gocha ase enchera yoboronge omonto amenyete ase ekemiko atagete tugia yenyakoba muni yakana kangwerere ekemiko giasamba chiseri chiri chia boronge omonto chimbuche chiachi chiemiaka etaraika kibaronta asomere take kangana kwana mang'ana manene. Okay, a personal stewardship. Significance of creation. Number 7, personal stewardship. We belong to God and have the sacred responsibility to be faithful stewards of our physical, mental, and spiritual faculties. Lazima mtu ajisimamie spiritually. Awe mtu wa kusoma Biblia, akule gombo spiritually. Mata malika koro kingamba seseniria abale nerango. Baseseniria abale nerango yokonyora lingana lyo manene. Bantu bande mbabuga tirango. Abegetingera ndi kutera ndi kuwa abarandi nabu bararore. Koba no nyoranga chinga kingo ikachire barandi abu batarandie. 8 verse 11 and 12 Amos. Na bara wako gende rusa oko matebinga nsomere kebungo getogo tebinga rende bono te kunyarekana ekiagara chize kyo borandi nchi aera buna lirio bwato bwasiegetwe omonena akagana neke bungu na nechinga kingo ikachiro borandi bogo siekwa abantu batarandigwe elinda abande batebenga nje munanje narengo mwororo onyenyoro omuntu ukundandirinje kanga ana onchogete onye kware onjoka liriri. The holiness of God's law. God's law existed before the fall. Amachika Nyasaye igarengo nonyeno ko ugotara korangaki gotarabo amachika Nyasaye arengo korukare bona ekana kuyabuna kana kogenda bunu otagete kana gotebanga amachika Nyasaye ngekero musajete gaerere to musaraba machika Nyasaye taerere ti musaraba ekiagara yesa koro kinganje tinche tigo sali machiko korende ngiraja gokora anaja kuyaikirania si kuja kutengua torati bali kutimiza. If you want to confirm Matthew 5 verse 17. Mwenyezi Mungu awabariki. Amina. Machani Nyasaye mbia manasinge chukua kwandira mona intwe asili yogiri koigweka twachire mamichano kwani kwao twasabira mabera bono gatukuru twasabira tokonya magana tuyabeka sebi korwa ndakerukuru ni burutibwa bwenyorera abangasiri gesa koronsi bunori geti na kugo sabasi yeso oyoro motori ito. Get the point. Take a step forward. Get the point. Take a step forward. Get the point. Take a step forward.